Siyabonga kakhulu prophet. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. I believe ukuthi ke akhona amanye ama-messages. Yes. Ngizocela ukuthi makukhona mhlawumbe ubona ukuthi ke singaqhubeka nayo indlulise. Ngizocela ukuthi ke uyindlulise. Ngizocela nje ukuthi ngishare ke i-vision engayibona mhla ka-24 January 2024. Ngizoyifunda phansi ngenxa ngesikhathi eside. So ilapho khona ngabona amakhandlela ezitsheni zawo, ama-candlesticks are more than 6. Bese kuba khona le khandlela eyodwa nje engathi isolated. Wonke lamakhandlela ale enzansi phansi. But khona leli ebeliphezulu. Lawa asenzansi ecimile engakhanyi. Shutha asezansi awu-6. Yes, awu-6. Ayalingana. Ama-candlesticks. Yes. Bese kuba khona leli lodwa ne-candlesticks ende. Yebo, eliphezulu. Oh. Nokhona eliphezulu elingana nalawo, bathi ukukhanya kwawo. Angithi ama-candlesticks asuka phansi. Awu-1, 2, 3, 4, 5, 6 angithi. Yes. Then bese kuba khona enye futhi esuka khona la ibe yinde yona. Leyo ngisazoqhubeka i-vision. Kukhona elapha phansi esuke yaba yinde ikhandlela. Oh. So angazi noma understand yini. Kufike kube khona lamakhandlela awu-6. Ame nje kanje. Bese kuba khona le elilodwa eliphezulu. Ilokhuzana ikhandlela. Hayi ukuthi lide. Like a normal candle. Oh. Esezitsheni lezi ama-candlestick yabo lokusupport ikhandlela. Kodwa libanjwe kuyilokhuzana kwi-ceiling or something. Limi kanjani lo? Uyabona because it was a vision bekungase amakhandlela supported. Yabona into mawuzobona la ugqa then nakhe la kokunye kume kodwa lime lodwa ikhandlela libanjwe yilutho. Oh, lime emoyeni nje. Yes, emoyeni lamakhandlela but khona ngenzansi. Then bese kuba khona leliya eliphezulu naleliyimele. Likwilento le kodwa limile nje. Ayalingana ngokwe-height. But leliyana umehluko likhanya kakhulu. Lawa yana akhanya lokhu ungazi ukuthi kuyafifiyela but kuyakhanya. So ke lawa asenzansi besacima engakhanyi. But kukhanye leli isolated. Yes. Bese kuba khona lapha enzansi likhanye lomlilo lo o-blood red. Yabona lo ngazi like igazi but futhi kucima lapha ezansi kucime awu-5 anawu-6 awu-5 yes. Bese leli lodwa lingacimi kunalokho umlilo walo u-red. Leliyana lisalo likhanya lodwa brightly. Uyabo kukhanya khona ukuthi ku-powerful more than ikhandlela but bengenzela ukuthi parable like. So uma ngabe ke likhanya wonke lamakhandlela but leli elinomlilo o-blood red livele libe mnyama induku. Yabo bengathi ayafana wonke amhlophe wonke but leli seliyaveza selivele li-black. Yes, selivele laba black. Bese leli eliphezulu likhanya bha ngalenkathi leli lichinja kune-change. Yes, liveza ukuthi kahle kahle selimnyama lona seli-dark. Likhanyisa lo mlilo obomvu. Lela livele libe more brighter. So ngalenkathi leli eliphezulu likhanya u-bright lo nje ungasekho namali. Bese leli limnyama lilokho manje liyaqala liyakhula-ke lapha enzansi. Yalibona. So lihamba lifuna ukuyofica leli kukhula i-stick like ikhandlela. Yes, so selishona lona phezulu. Bese ke ngalenkathi leli limnyama lolukhula lishona phezulu lifuna ukuqondana naleli elikhanya bha. So selishinda uyalo lapho lona kusenzansi. Lifuna ukuyoqondana naleli elikhanya bha. Enkathi linwebeka ke lichitha i-wax yegazi. Yabona ukuthi ikhandlela ngalenkathi liba nale wax le echithekayo before it reaches phezulu avela aqephuka. So belihamba ngaleyo level yokuthi induku yakhona ne-stick lesi siyalokhunja then bese lanqamuka lawela phansi. It was destroyed just like that. So ngingaqondi ukuthi yibo le vision kwenzakalani. Then ke uMongcelo useyangichazela-ke lathi izwi lamakhandlela owabona lapha enzansi are different religions. So leli eli-isolated elikhanya ukuthi leli elivele lahluka laba red. Lavele lakhanyisa u-red laba mnyama. Yene-ke ungichazela ngalelo ukuthi that is antichrist.
limele i-Antichrist, Jesus. kingdom of darkness, Oh, Jesus. inkolo kaSathane engeke ilokhunje, engeke ize imelane naleli liphezulu ukuthi ibandla likaKristu lelo. So selithi izwi now as ubona le khandlela ekhanyisa u-blood red leli limnyama engazuthi liyanyuka, there will be time la koba ngazuthi inkolo yobumnyama kamphiki Kristu engathi iyakhula. Ifuna ukufinyelela kuleli Yes, ingathi iyakhula la kubona kuze ngathi kubatshaza uSathane, Sathane this, Sathane that, Sathane this. Ngoba ngazuthi ke lento uphika uTrust noma lento ye darkness buye ngathi yona manje esinamandla abakaKristu baba limited or something like that. So there will be time ke la engazuthi ubumnyama buyadominate, isiyarise. So okanye dominance kube ngazuthi nje iyezwakala ukuthi umbuso wobumnyama ukhona. Baze bahale nalaba bakwi-Christianity ukuthi hayibo ngathi siyandlulwa bo phela manje athi asijoyinile ubumnyama. Amen. Jesus. Kanti ukubukeka kokukhula kwawo kobokusho isevere foliage. Oh my God. Hallelujah. So the rising of darkness engathi ikhula mawala irepresenta ukuwa kwayo. Now God, it will follow the greatest crash. Yes, kuba ngathi uNkulunkulu uyakuvumela ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho ngalobumnyama. Kanti yabona into mawuyeka wazi wena ukuthi ufuna ishayeke kangakanani mayisithi phansi. So ke koba ngazi ukuthi ukukhula kwayo kobe kusho ukuthi kuveza this severe fall futhi again ngoba i-purpose kaSathane is to reach the level yebandla bese iya overthrow ibandla likaKristu. Sathane indlela Oh hallelujah. Ufuna ukurise engazuthi yena noJesu balingana kanti abakaze bese afuna uku-overthrow uJesu kanti akwenzeki, ufuna overthrow ibandla of which into engeke iziyenze as long as Jesus is there. So ke but whatever okuziphakamisayo kona it shall fall by the wrath of a living God. Almighty God. So ke Jesus. ngiyangitshela ukuthi the light always overcomes darkness. No matter what, darkness shall remain forever defeated. Noma ngabe ubumnyama obungabukeka ngazuthi bukhula kanjani, buzuphakamisa kanjani, because of Christ it remains fallen. It remains defeated. Noma ngabe kuthiwa kubukeka bukhulu lobumnyama, but it remains ngenxa kaKristu. Oh Jesus. So that's why if a person allows darkness in their heart or mind or allows darkness to rule them, that person is already defeated. Hallelujah. Once he kwakhona okulisayo wena nawe ufuna ukubuyisela ngobudala, you are defeated. If you uphile bumnyama, you already defeated. Angikhathana noma kuthiwa kubukeka ngazuthi urise ngamandla obumnyama kangane, that thing is already defeated. You stand to fall no matter what. Yes, that's what uMongcwele maye engichazela this vision yamakhandlela mayiqala beyinga understandeki ukuthi khandlela kanjani nale likhanya kakhulu nawa u6 kodwa la khona leli selibamnyama and these seceleni avila agcimela vele la amanye kumele amanye ama religions nani kade sevele eqiniso ke uthi umuntu ovumela darkness, that person is already defeated and shall remain powerless. My God. So darkness is powerless when it comes to First John chapter 4 verse 4. Yes. So it was a vision hallelujah. that God showed me last year. Oh Jesus, siyabonga kakhulu bangcwele. uNkulunkulu ukhuluma ngesikhathi esikusona. Kubukela left and right abantu bepraise abantu bobumnyama besho ukuthi ke bazenza kangakanani izinto zobumnyama kuze kubuye ngazuthi ke indaba kaNkulunkulu noma indaba kaKristu ayikho. NamaChristian amanye agcine ehamba ama-back doors ayofunda izinto zobumnyama, amanye abuya nazo endlini kaNkulunkulu azosebenzisa khona ngoba befuna ukuphakama. Hey my God, siyabonga kakhulu prophet ukuthi uNkulunkulu namhlanje usitshela ukuthi darkness shall remain darkness under our feet. No matter what, ungasabi, do not get intimidated uma ngabe ungumKristu. Hlala ezinyaweni zikaKristu. Noma kungabukeka engathi ubumnyama bufuna uku-overtake kanjani, it shall fall.
ubumnyama shall fall, will never be able to stop into kaNkulunkulu. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Prophet, sesifike ekugcineni uNkulunkulu emuhle. Siyabonga kakhulu ngalama vision omabili uNkulunkulu awandlulisile namhlanje, sisazondlulisa amanye. Sinama piles. Sinama piles alama visions back from 2016, yes. Back from 2016 ade ngibone enye nje la uNkulunkulu ayikhuluma khona ngempi ezoba phakathi kwe-Iran ne-USA uNkulunkulu ayiveza ukuthi ke izothinta no-Israel leyo mpi leyo. 2021, yes. Wathi ke sikhulekele u-Israel, sikhulekele naleya mpi ngenxa yokuthi lapha kunabantu abamsabayo uNkulunkulu ko-Iran, bakhona abamsabayo ukuthi uNkulunkulu a-intervene so that bangalimali. So ngaleso sikhathi uNkulunkulu esayisho sakhuleka nje kwathuleka. Was very surprised ukuyibona mangabe sibheka amabhuku ukuthi hawu naye lento uNkulunkulu ayikhulume ngayo isiyenzeka. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Siyakhuleka futhi siyamkhulekisa uIsrael, siyakhuleka futhi ukuthi kube khona ipeace for everyone ngoba kujabulisa ukuchitha kwegazi, but ngeke salahla nge-birthright yethu. I-birthright yethu bangcwele thina amaKristu isikhomba ukuthi i-altar lethu elikhulu lika-Israel yila khona bangcwele i-umbilical cord, spiritual umbilical cord yethu ikhona. Hallelujah. So we'll forever pray for Israel noma bengasidilute abasho ziphi izinto, ngeke sayilahla leyo nto leyo. Hallelujah. Kodwa nje ngaphezulu kwakho konke siyambonga uNkulunkulu, siyabonga kakhulu. Ngicela ukhuleke prophet. Amen. Father, in the name of Jesus. Baba siyabonga umusa wakho, siyabonga uthando lakho uNkulunkulu ongcwele. Ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma komuntu. Baba siyabonga ukuba ama-vessels owasebenzisayo mdala wezulu nomhlaba nakulesi sikhathi. Baba siyabonga izwi lakho uNkulunkulu ukukhanya. Izwi lakho Nkosi liyinkemba esika nhlangothi zombili uNkulunkulu ongcwele. Siyabonga-ke ngoba izwi lakho Nkosi alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Baba sibonga lama revelations anamandla avela kuwena Nkosi engcwele. Baba siyabonga nokuba uthisha kithi uphinde usifundise Nkosi engcwele ukuthi whatever that you speak kumele kuqale kuthina Nkosi engcwele, si-apply izwi lakho mdala wezulu nomhlaba singabe abalikhulumayo kepha Nkosi abalenza izwi lakho. In Jesus mighty name we thank you. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nonke. Amen.